Kapitan Inteng! Good morning, Tuyang. Saan agod ti morning ko ita, Badong? Ni. Apay ngay? Tay? Si kamot laing tagkapkapay. Ayan di kapik ngay. No kayat mo tagkapay, di agtimpla ka mo. Tuyang, adda ka di parikaut? Awan. Kat apay nga raw dakasta ka? Manipod ita, si kamutan ti agtimplay ti kapay. Tuyang, adda ka di dakas ngay naramid ka. Ha? Di ta ka man langan. Makapawan ganas ti agkapay. Tuyang! Itos kay, pimanawan. Apay ngay, nagungungit ni Tuyang. Nasaya at matiugali na itikalman. Nagkinkin na tawa kami pa'y ngaraw. Apay asinurot nakpailaang dito'y karayan, Badong. Kaputa tulungan ka ngaglaba. Sanang, agawid ka kitday. Ni Tuyang may... Ala, siya kang timangigaw-gaw ka dagit, ha? Saanan ko nakmag? Saan ko akasapulan titulong mo? Awan matimaday, ngay naramid ko ken ka, Tuyang. Apay akasta ka matan kanya. Salod-sodang pailaang no apay? Ha? Anay! Isinipat nagmatay. Day tati ganabom. Diyak maawatan ti ugali makasta. Parikot mon day ta. Nakalaba ka, Tuyang. Saan ko asal salod-sodan? Nakaluto ka din, iti kanenta? Kanak lang tilinuto. Si kamutan tagluto iti kanaw. Apay ngay? Agraman dyan ng anam iti agsapa. Makaamo kamutan amang inaw. Tuyang, nagbaliw matan ti ugalim. Ala, agluto ka iti kanaw. Umuna akon, amangan. May kamba dito'y palay-paray. Anya tigagarap? Kulaat nga rod ang nagbaliw ti ugali ni Tuyang kao, paray. Kasano? Pagpupungtutan nagparay. No agluto, kat kanin nalaan ti iluto na. Bakit ngay? Diyak nga rod amaw. Kaano pa'y anang rugi, paray? Ito'y agsapa, paray. Nasaya at kami matidikalman. Win, nakita ka nagkinkin na tawa kayo iji paraangan nyo? Isu nga rod, pare. Wano. Adamat na aramid mo at di na nagustuhan, paray. Dayta nga raw, tijak amaw. Tadi namat nga rod ibaga kanyak no apay, pare. Basta pagpupungtutan naklaeng Ay, wum Ad-adan aagurain nak. Amangan mo no nakaibaan ni Marituyang. Kahit masapol ngagparti kayo iti nangisit ababaw. Ha? Epektiv nga ta, pare? Awan dakis na no padasin nyo, paray. Di mo. Ang mga no iso ti makaagas iti sakit ni Marituyang. Ibagam lang no manugot ka. Adap amaw nga albularya. Adda kamot gayam dito itirsina ni Mare kuan ang Maribanang. Wen, Mare. Imbayak lang nakistanbay mat Nay, apay akas tatila nga Marituyang. Kaslada na dagsa na parikot mo. Adda nga rod, Mare. Day tati makagapo, no apay nga mayak dito itirsinam, kasapulak ti kasarsarita. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Pari Badong? Wen, Mare, kasanumot nga main, nakitak a friend na iti Facebook jay ex na at taga Bagyo City. Kasano anamom ngay? Lino katak ti Facebook na, Maray. Kat mas daawak ta nakitak ti post ti ex na. Hindi kita, friend na mo't gayam iti Facebook. Day talaang ti pagpungpung tutam. San la day tamaray? In heart react na pa'y je picture ti ex na. Ang mga nukachat na, Mare. Awan mo tinakita ka chat da. Ngam nakita ka nag-comment ni Badong iti post na.
Anya ngay tiin comment na, Mare. Beautiful! Kanada pa iti heart emoji na. Ah? Ngam no jay picture ko nga ipopos ko iti Facebook. Ha? Like laang ti react na. Masapol pa'y lang nga pilpilitak sakbay nga ag-react. Asino nga iti sad ang masaktan ni ti kasjay? Na, nagkasangmat nga rod ano kasta, Mare. Ay, sobra maray. Ay, naimbag lang ang tasaan akasta ni Inteng. No adda ex na nga ag friend request, kanayon nga i-block na. Ay, no saan, damagin na pa'y kanyak. No kayat ko nga i-accept na, no saan. Ay, naimbag ka pa'y maray. No ni badong dayta, ha? I-accept na adagos, Ni pari badong matye nakitak anagga po dito'y balay, idi adak iti tersena ni Mari Kuanang. Anya tiimbagana, Pagpupungtutan ka nun ni Marituyang. anya nga tiimbagam. Ang mga nun nakaibaan ni Marituyang, kahit masapul nga agpartida iti nangisit ababoy. Kasta tiimbagam kan kuana? Wala. Isa na balay, tadamot amok nga albularyaw. Inununam manenday ta kinarawot mo iti karnit baboy. Awan dakas na, no ipadas na dung. No isungay, ti makaagas ka ni Marituyang. Ay nainteng, saan ang nakaibaan ni Marituyang? Anya kumanga ti amom. Agselselos laeng ni Marituyang. Saan ang nakaibaan? Ay unay kamutan? Aya. Wen, friend kanu ngamin ni Pari Badong iti Facebook jay ex na. Saan laday ta? Kanayon pa'y kanong nga ag-heart react kan ag-comment iti ladawan ti ex na. Anggam no ti post ni Marituyang, ag-like laeng ni Pari Badong. Kan masapul pa'y ang mapilpilit. Ay, kung naklakit din no nakaibaan ni Marituyang. Anday, adda ka din yang Kyle. Napan ije barangay hall. Anya ti masapul mo kan kwa na? Awan matkit day. Ang amimbilin ni Kyle, nga itulod mi itadatata daw kan nanatuyang iti albularyaw. Apay? At tapon na ang nakaibaan ni nanatuyang, tapagpupungtutan na kanon ni tata daw kat awan mo ti makagapaw. Ay, saan ang nakaibaan ni Marituyang, Kwarog? At dala ang pagsilsilusan na. Ay, kasta ka din, antay. Wan, iso asaan mo nga itulod ida? Amangan ngay nung tanak ni Kyle. Siya kunti makisarita ka ni Enteng. Sige nga raw, inakagpasada, antay. Naimbaglaan nga anta nasabat ka dito'y dalan, Pari Badong. Saanan ang masapul ang mapanak ijabalayaw? Kasla adda kayat mo nga ibaga, Mare. Wen, siya kunti mangibaga. Taamangan no sa bali man ang tinaawatan ni Enteng, kat sa bali man ang tiidanon na kan ka. Kastoy nay, Pari Badong. Nakasaritak ni Marituyang idikalman, kat adda ka no saan yaw anak kinaawatan. Pagpupungtutan nagngaraw, ngem di namat ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo asawan, pare. Talaga asaan mo nga amo? No apay apagpupungtutan na ka ni Marituyang? Talaga jak amaw, Mare. Di namat ngamin ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo amaamuan, no apay? Ha? Adda ka di imbaga na kada kayo, Mare. Wan, Pari Badong. Iso apagpupungtutan na ka, taadala pagsilsilosan na. Ha? Sino kumangay ti pagsilusan na? Awan mat, ti daduma kasinsinnarak ka. Agselselos, ta friend mo iti Facebook ti ex mo. Saan laday ta? Nadakamat na akanayon kakano nga ag-comment kan ag-heart react iti picture ti ex mo. Ngam no iti post ni Marituyang, like laeng kano ti react mo.
Masapul pa'y apilpilitin na ka. Day talaeng ti makagapaw? Katwan, no apay mo't ngamin adi muliklikan dagita nga ex mo, pari ba daw? Jak mo aday jay laeng ti pagsilsilusan na. Kat no amin apos dagiti Facebook friend ko kat ilalay ko. Normal lang nga agselos ni Marituyang. Saan nga insecure day jay, pare? Mabutang la siguro no madadaal ti relasyon nyo gapo iti ex mo. Tinasaya at nga aramidam, ay wam ni Marituyang. Kanliklikam ngamin dagiti banag ang makapasakit kan kuana. Liklikam dagiti ex mo, tapno awanan ti pagsilusan na. Agyaman nag-amaray, ita, amuko no anya taramiday. Ay, maray, anda ka nila kong chocolate dita. Adamat ka ba dong? Ay, gumatangak man ni titalo. Mabitlaang tayalaan ka. Di ngay sabong adapay. Di artificial? Wine, gumatangak iti talaw. Nay, kasladar mo ma. Awan, para laeng tinituyang ko day tamare. Nasaya at mata, na panunot mo nga ikan iti chocolate kan sabong ni Marituyang. Ay katwa na, tapno din akong pagpupungtutan. Wala, anda ngamin pagsilsilosan na. Huwag nga raw, jak matimbaga raw, papagsilusan na ti ex kaw, apren ko iti Facebook. Saan mo't nga iti Facebook post, likes can comment, ti pagkakitaan, ti pudno nga ayat. Ang madaman-damagag ka ba daw? Anya day, jay mare? No ni Marituyang nga itada Facebook friend na nga ex na. Ha? Kat kanayon pa nga ag-heart react. Ha? Kan nag-comment iti post ti ex na. Masakitan ka? Sigurado, mare? Ita, maawatan mo't siguro. No apay nga agselselos ni Marituyang. Winain, mare. Maawata ka. Sana balay? I-block kon ti ex kaw apag silsilusan ni tuyang kaw. Nasaya at ano kasta ka ba daw? Tapno agsubli ti sigud alinangan nyo kan ni Marituyang. Tata ba daw? At damit tsokolate kan sabong ay gamaw. Wen kwaraw, para kininanam atuyang dagitaw. Ay, nag-sweet kayo nga raw, no kasta. Nasken nga ay wag ni tuyang kaw. Tapno di nakgurain. Liklikan yung amin dagiti banag nga mo yung pagsilusan na, tata ba daw? Jakmet amaw, apati jay heart react ken comments ko iti post ti ex ko ket pagsilusan na. Uray sakmet tata. No at da asawa ket kasta ti aramidan na. Agsilusa ka. Tao tayo laeng nga darik na. Nga uray ti amu tayo ket simple lang nga banag. Ngam para kininana tuyang ket nasakit. Wen mutki dia. Agyaman na kiti dayta nga imbagam, kwaraw. Awan ang yaman na, tata ba daw? Sige, labasan ka pa. Sige. Ay, ayawan yun, inana tuyang. Tuyang? Sabong ken chocolate para ken ka. Ha? Awate mo hon. Ang mga no ibabawik pa. Itaman pa'y amang tad ka iti sabong kan chocolate kanyak badang. Idi pa'y aplanok dayta. Ngam italaeng anaadaanak iti kwarta. Di nakading kagora, tuyang. Panunutek pa'y. Ha? Ay, pasensya kan no na i-heart react kan nag-commentak iti picture ti ex ko iti Facebook. Siya pa'y lakomata mapakawan nagtuyang. Ngamno siya, like react laeng, no maminsan awan pa'y. Saan mo't nga iti Facebook reacts kan comments ti pagkakitaan iti napudno nga ayat, tuyang. Sana balay, i-block kon ti ex ko. No kayat mo, itamot laeng. Saan mo't amasapul nga i-block mo?
Kaya't mo manuin no saan, i-black kon, tuyang, black, kita tuyang na i-black kon. Ita, awanan tira sound, tapno agsilaws, kayan pagpupungtutan na. Adak dito'y kusina ba daw? Nagsapa ka matan ang nagreeng. Una, ta nagpapudot ak iti pagkapay, kan nagluto ak iti kananta. Mala, agtugaw kan, ta agtimpla ak iti kapay. Are you sure? Wun. Karga ak ka di iti creamer, wun no sana. Si kalatan ti makaamu tuyang. Ay na. Agyaman ka. Merienda tapay paray. Kumusta kayo di Marituyan? Nasayaat kamin paray. Saan mo't gayam anak ay baan ni tuyang ko paray? At dalaing pagsilsilusan na. Nasayaat kami itan. Mayat na. Di mo ulitin nga aramidan dagiti banang apagsilusan ni Marituyang. Tapno kinaawatan kaya. Wen paray, saanin ang maulit. In-block ko amin ang dagiti ex ko. Tapno awanan ti pagsilsilusan ni tuyang ko. Saan ka matan ngagsilsil paun ba daw? Manaktak na ti trabaho na ita. Agsilpo nagtulaang no kasyapulan. Ay na, saan ka matkit aparitan? Wen tuyang, maawatak ti kayat mo asawain. Ngambayamon, agsilpo nagtulata no kasyapulan. Okay aklaang. Kastamot nga rudon taramida. Tanay, manaktak nga agpaiso iti trabaho da ita. Tilaangan pa nagbangkag ta, ti asikaswan ta. Ay katuan atuyang. Kat liklik ka undag iti banag adi mo kayat nga ramida. Iti kasta, kanayon ta ngaging kinaawatan. Anya ti pampanunutan, tataba daw. Ado, ti pampanunutan. Kasano ka ada? Basta ado. Tangad-tangad mo't di tabalayo kininana tuyang. Plan-planwag nga raw. No kasano apapintasin day tabalay me. Sige, tulungan kan amang panunaw. Sige man nga raw. Di mo ay amaw nalai nga kakarpintiraw. Ne, jak amo day ta. Nalai nga tataba daw. Sige man nga raw tulungan na ngagplanaw. Nga madabayad na. Tulungan na klaing ngagplano at dabayad nan. Una, nalakaya timang planaw. Sige. Tulungan na nga raw tatangdanan ka. Kapanan nyo ka ni Kwarog? Mapan kami mga iti panaw, Kapitan. Ano nyo? Basta imbaon na kami matlatan ni Tata Badong. Aramidin dan sa jay balayda. Ay, panaw? Una. Ay, unay mo data balayin. Apay nga agkatawa ka nga Kapitan. Saan nga uso ti panaw a balay ita? Balay lang ti nakakaasin o panaw ti pan nakaaramin na. Maray, aramidin damot gayam day tabalay da Marituyang kan pari badong. Wen, rinugyan da iti napalabas nga aldaw. Agpabunag mat ni pari badong itinagado a panaw. Wen, panaw sa ti pagatep da. Ay, lakit di Maray. Ay, kat no simentado amin ang abalay dito'y barangay tayo. Awan siguro ti kwartada. Agpatarimaan da pa'y langarod iti balay da, no panaw mutlaang ti aramaten da. Ngarod daytoy tupay tersenak, sementadon, tasaanan nga uso ti panaw ita. Ay, talaga mo't asaanan nga uso ti panaw. Diyay tupay balay may, sementadon. Anggal, mapan kami agbunag iti kawayan. Ano nyo? Ipapabunag ni Tata Badong. Na, kalpasan ti panaw, kawayan ti pabunag na. Awan siguro kwartada pagpasimintuda Ay, kaasi naman.
Madamot pang tangdan da kada kami akarpintiro da. Ay, nasaya at tangdanan da kayo. Uray idi tinulungak ng plano iti balay da. Tinangdanan naklat ta. Anya? Unang kail. Naging papanunot aklang. Tinangdanan nakadagaws. Ay, mayat Panagkunak. Adu ti kwarta da tataba daw. Badaw, ni Kapitan Samot di nakatakder di tasangot ti balay. Ha? Ay, uwanyag pa siya. Apay nga da dita. Akas laad da plan-planwon na. Ay, aguray ka man, tasit gak. Apap. Paray! Paray! Si kamot gayang pare. Pampanunutak. Anya ti pampanunutan. Dahito ipapaaramin mo apalay. Pampanunutak mas may mayat. Nudwala ang titawa na. Duwala ang pare. Wala, tasagay sa kayo kanituyang. Ha? Ayun anya. Sumit. One for you, one for tuyang. Ay naglaing kan pare. Ayun na. Ako pa. Naglaing kanyag plano pare. Plano? Ay, apay awan lang ang tangdan ko nagplanaw. Ay, ada pare. Ay, itad mo garudin. Ay, aguray ka pa'y pare. Kasano nga jiri daw na? Manaw tiri daw nga iparamid ko aya. Ay, duwamit lang tasagay sa kayo ni Marituyang. Ay, wala niya pare. Oh. Ay, na talaga naglaing ka pare. Pare, kitangdan ko nga nagpanunod. Ay, wen pare. Manuti kayat mo at tangdan mo. 5 shot win no siya nga Sa ribo, pare. Ay, wala. Day talaga yan. Mas daawak man kada marito yang kan pari ba daw? Apay, anyat pa kasi dawa, mare. Ngamen, panaw kan kawayan ti ipapabunag da. Kat adun samit ti kwartada. Adumot nga min talaga ti kwartada di dan sa kayat akisayan. Di da kayat nga usaran apagpatarimaan iti balayda. Isudala ngan dito'y kabildatan ti saan asimentado ti balay na. Ay, baybay amare. Ay, kasanon no agtudo iti nagpigsa. Ngarod kano agangin, kunam. Ay kat mayangin ti balayda. Ay, wan ngarod Isudan tuman lang ti mauy-uyaw ti balay na. Kastama ti kaya da. Ay, sabagay. Saan ta namas daw, maray? Talaga siguro adida kaya't agastusan na pagpatarimaan iti balayda ti ado akwartada. Saan kanyag tagtagaray tuyang? Talaga mat asa anak ngagtagtagaray. No damagan dakin ka, no apay apanaw ken kawayan ti pagpabunag ta. Di kalata nagtagtagaray. Wen, aguli mo kaklatan. Bayam idangag sao-sao. Una, makigtot dan tulatan. Isumay. Amansyon gayam ti ipapaaramid ta abalay ta. Agawad, umay kami man agrukod. Agrukod ite. Tisakupan ti arami din da tatabadong abalayda. Anya? Kwa nga men kagawad. Kasla karaman to'y nagpatakderan ti tersenam. Anya? Ay, sana mabalinday ta Isumat ti kunan ni tatabadong. Ay, sana ka manugo. Kasla nangag ko, akaraman pa'y di nagpatakderan ti barangay hall. Sana mabalin. Dakil agulo ti mapasamak no ipilit daday ta. Apay nga kapitan, tapapanawon dakmutin iji nakapatakderan ti tersenak. Sino timang papanawkan ka? Nakabadong kan marituyang. Dagada ka no dayjay. Ay, naglaing dagitan. Basta dalamang papanaw ti taon. Apay nga yakas na taramid da. Ay, saan mo't mabalinti kasta? Talaga sana mabalin, kapitan. Jakmut kaya ti pumanaw ijay Nabayagan na nakapatakder ti tersenak ijay. Ay, hindi pa'y panawan ti hapon? Saan lang Isojak ipalobaw sa mapapanawak ijay. Siya ka, unti makisarita kin kay tinasaya at maray.
Nasken apo manaw kan ditoy. Sana mabalain ka ba daw? Apay ko mapapanawon dak ditoy. Agpatakder kami nga rod iti mansyon me. Agpatakdar kayo Agam sanda ka papanawon ditoy. Kanapay ko mapapanawon da. Wen tadagami daytoy kinituyang kaw. Aniya. Aw, daytoy jay mapa. Kitaem anay bagmaray. Daytoy abanda. Iso day ti dagami. Mangrugi ditoy aging gaijay. Naglawa mo day tadagan? Igam ko nga rod ti pamanagnag maray. Adda kanyak ti titulaw. Anya ti tulong ay bagbagam? Ijay lang mati bagbagam na Agsasango tayo nga raw ti barangay hall maray. Tapno ipakitak man kan ka ti bagbaga ka pamanagnag. Apay masapol nga ijay barangay hall pailaang. Wala tapno makita mo't ni pare inteng. Nga ure di nakapatakdaran ni ti balayda kat kukwami pay. No labsan ti agsaw maray. Da kami lang kinituyang ka ti rombang nga agyan dito kabildatan. Ay. Saan mo ta kasta Kabadaw? Kasta nga rod kalawa ti dagamay. Anya ngay nanatuyang. Rugyan min ti mangipatakder iti mansyon nyo kinitata ba daw? San pa, ikwaraw? Tanay, madama pa'y laeng ti panagruk-rukod da. Ha? Pagpatinggan ay ati sakupan ti dagayaw. Manipod di taoy, aging gaijen nakaipatakderan ti balay mo. Anya? Nagkaraman di balay kaw? Wan, kwaraw. Saan kami laeng agtagtagarikin ni badong kaw? Ngam oray jay nagpatakderan da angkel mo. Dagami pa'y day chay. Unay matain. Kaya't yung asawain, papanawon da kamain. No ituloy mi ijay, ti panangipatakder mi iti mansyon may. Ay katuhan pumanaw kayaw. Amin kamay. Wan. Jak ngarod kaya atin, trabaho ka da kayaw. Apaya saan? Katangdanan da kamag. Papanawon da kamay. Madimot ati kasta. Agririta, inteng. Sana mabalin papanawon data dito nagipatakderan ta iti balay ta. Awan maaramidan tayo no isuti kayat da. Ilaban tayo mat ati karbengan tayaw. Panagkunak talagan sa adagada da ito. Ay, duadala ang nagijay nga agasawa. Talaga analawat ti dagada dito kabildatan Kaya't mo asawan? Talaga pumanaw tayaw? Wala? Kat isudala ang tiag naod dito barangay kabildatan? Wala na. Agsasango tayo, inteng. Agtutungtong tayo. Sige. Ay, uray gayam tinagpatakdran ti balay mi ijay amyanan. Kat dagada tatabadong. Anya? Ay, kasano daytan ngay. Papanawon da tayo na ada tatabadong. Unay matain no papanawon da tayaw. Kat patakdran da nga rod kano iti mansyon da. Makisarita tayo Ipilit da mat, apumanaw tayo kanon, Chip. Awan maaramidan tayo. Mala ulimag, takitaan tayo man iti pamanaknak nga ibagbaga ni pare badong ka ni Marituyang. Ato, iti mapa pare. Ay apay da ito'y amapa. Mangipanagnak. Amanipod igitirsina ni Marikwanang. Aging kaijay balayaw. Kat kukwame. Nay, apay ngay! Dahito di igam ko akasuratan pare. Kita mo na pag. Kita Marikwanang. Nay, wan nga agpaiso, kapitan. Ay, kita akman, Mike. Dayta basa man nalaing mare. Adda igamay akasuratan. Mabalin ayang agkad-kad kayo, no papanawon da kayo, amay. Mabit lang, adala ang iyarasaas ko kanyi Marikwanang. Anya dayta maray. Sige, agin narasaas kayo lang. Papanawon da kayong tumulang. Awan maaramidan niyo. Kahit aywanan niya. Anyat na ginarasasan niya. Pumanaw kayo! Ay, tanang matag sa o atuyang di mo idakigkigtutan. Ay na, day tantumot lang ti pagturungan na.
Oray man inayadak nga ibaga. Daytoy, tinagin na rasaasan mekan ni Marikwanang. Wan, pumanaw kami amin. Wan, inton bigat, pumanaw kamen. Ay mayat naragsak kan tuyang. Makapatakdertan iti mansyon. Angam nay, no pumanaw kami, awanan ti kukumare marituyang. Awanan ti kain istoryam. Awanan ti pagututangam iti bugong. Kinawan mo ti kapitan, anaanos ang mga anawakan ka. Nukas na nga da kaapam, gapu iti kinachismusam. Dua kayon tulaan kan ni Pari Badong dito'y barangay Kabildatan. Ay anya nga iti serbiday ta. Badong, anya nga iti desisyon mo. Aguray ka, tagpanuno takpay, narigat ti awan ka aruba na pare. Aguray ka pa'y aparay, tapanunutan mi pa'y kinituyang ka, ano niya taramidan may, Badong, oray mansyon ti balay ta, nududua tamatlaang, awan serbina. Kat inton rumwarta, awan mo't karuba ta. Sapay no awan ti kainistorya ket sa anak nga agbiag. Papanawen ta nga ta idawin no saan? No siyak amaysa. Oray saanon? Kahit kasanon nga gimansyon ta. Ay na, kas na kunakaw, an-anwam ti mansyon, no awan mo't karubata. Isumat nga minti kayat mau. Una, takan-kantyawan data, asaan ta akabailan ti agbalay iti dakkel. Ken, amangan kiday no pagbalayan ti alalya, no dakkel unay ti balay ta. Ken maysa, masadutak nga aglinis iti mansyon. Agmalmalim adalusam. Makapasyadot may. Papanahon da kami mo't gaya man tatabadaw. Nagkuna. Isumot ti bagbagam. Nagbabawi kami kininanam atuyang. Saan da kayon apapanawain? Ha? Agpaisaw tatabadaw. Wen, ken sukatan taman kiti jay planaw. Agplano tamanan. Ay, tangdanan na ka. Ay katwan Sige, tatabadaw. Mansyon ka di pa'y laing abalay ti kayat mau. Saanain, jay laeng simple abalay ti kayat ko, kwaraw. Naimbag ta nasapa manen ni tuyang anaglaba. Ay, agpalaba aglatan kinkwana. Badong, dahito ka nila ang ti palabam. Ay, saan? Adupay ditaw ituyang. Umay mo nga rod ipanditaw. Sikan ati umay mangala, tada na patagararamidek. Sikan ati umay mangala. Please, tuyang. Ay kat isaganam nga roden taday talamangalan inton madamdama. Thank you, tuyang my loves. Day takot ti kayat kukin ka. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tuyang! Nagpigsa ti panagkantam. Ay. Nakalabaga ka din. Wen, nalpason. Adda akon dito'y kusina. Aglot-loto ak iti kananta. At dapat ipaaramid ko ken ka. Anya day ta. Inka man kiti gumatang iti asukar iti tersina ni Marikwanang. Ayan nga iti igatang kaw. Utangam pa ilang ta bayadak taw. Anya? Ala, dayto'y kwarta kong ti igatang kaw. Ha? Adda pa kwartam di tatuyang? Adda Nasayaat niya ron no kasta. Ala, ingkanta na makakapkapi akon. Ala, bantayam nga ron to'y lut-lutwag. Kan mabitla ang tagsagay sayak pay. Masapul pa'y laeng ayaday ta. Ingka kiday. Oras ay. Awan pa'y laeng ni tuyang.
Mapanlagumatang iti asukar iti tersina ni Marijuanang gamaging ka ita, di pa simang pay. Ay, agsagana dahi dyan, intun makasampat. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Hoy, tuyang! Gawam ti magna! Makakapkapi akon! Di talang tersina tinapanam! Nakabaybayag ka, sumangpay! Jaski ka! Di ka kumamot agunget, Ado nga mintigat gatangan, dagitay sarsarunwek. Mabit man lang. Ay. Adamadlaw ko kun ka, Apay akas na tilangam ita. Ay. Adda ka di nagbaliw iti langak, badaong. Pimintasak ka din iti matang mau. Agpudno ka man kanyak tuyang. Asinaw ti kasinsinnarak mau. Nagulo-gulo day tabuok mau. Kat baliktad pa day tablas mau. Anya, ay nabadong. Kasano asaan anagulo to'y buok kaw. Kat no saan anagsagay say itay imbaon nak. Ken basol ko pa'y ayan no baliktad ti badaw. Awan mat ngamin kuryente tata nakat off. Kasanaw, di tamat nakabaybayad. Iso ajak makita no baliktad no saan to'y badaw. Tila pampanunutom dita. Agpudno ka kanyak tuyang, Ay nabadong, agim imun ka man iti anginin ako nak. Lakay ken baketan. Anya pa'y lati pagimunam ngay. Nagsapa pa'y laeng nakapulis ka man ang tuyang. Papanam. Mapanak iji barangay haul. Adda barangay asimblay. Agpulis ka kiday, taagkuyog tamapan. Mapan ka makibarangay asimble, kasta ti kawes mo. Awan mat maditi kawas ko Sigod mat ablaus kan paldak day to insuot kaw. Malakit day ning kagsukatan. Adda ka no freelance ko na ni kapitan. Ay, saan ka mapan? Apay kumasaan? Mga no, agpapansin ka manan. Agpapansin ka kini kumparing inteng. Anya? Ay sos, mala, no di mo kaya't timapan, saklatan. Saan ka mapan ko nagnay? Marituyan, nakasagana ka kaday. Nangagmaw ba daw, adda ni Mariba ng ditaparaangan. Ay, naku, mangay no adda. No ibagag asaan ka mapan, saan ka mapan? Naawatan, ha? Ay, Maray, agawaan tati magna. Ay, Maray, apay akas laagong ungat ni Pari Badong. Kat mapantalaang mat makiasimble. Ay dinak nga rod palubusan arumwar, Maray. Tamangan ka nuno adda sa bali akasinsin narak ko. Ken agpaspasiksi akpay kanaw. No kasta, agim imo ni Pari Badong. Ay, wun, Maray. Amin nakasaritak pagimunan na. Paritan nak arumwar. Agam, saan ko apat pa dyan? Apay kumangay nga agkulongak. Awan matdakas nga aramidag. Ay, si kamot nga rod no kasta, Maray. Wun nga rod, Maray. Nalabos ni Badong. Ay no jakla ay ayatan. Ang mga nupinanawakawn. Tila pagim-imunan na. Naimbagtan na kaumay ka na natuyang. Sapay istrikto ni Tata Badaw. Siyak pa'y tikunam, kwaraw. Saan ang mabalin alakdanak ni Batong? Mala, agtugaw ka nga rodan. Mabalin ka di nga ijay sango nga agtugawa, kwaraw. Apay nga ijay. Napunumat din titugaw ijay sangaw. Sana masapol nga ijay sango ti pagtugawan niyaw. Kwa nga may medyo tuli nga. Ay, napunon ije sangaw. Sige meten kapitan. Medyo tuli nga. Iso anas kan nga ijayak sangaw. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan tayo inton madamdama. Wala ikaagala iti tugawam. Kat ikargam ije sangaw.
Apay ngawan pa ni pare badong marituyang. Di na kayat ti umay, Kapitan. Dani tatabadong. Ne, ni pari badong mati umay dito barangay hall, mare. Kaya nagpigsapay ti pukaw na. Bay, amdita nga agpukaw, maray. Tuyang! Kasaritan pa'y maray. Ang mga nagiskandalaw, sapay ado ti tao. Itay ka pa nga orayan, tuyang. Nalpas mo't gaya man ti asimbliyaw. Ngam aging gaita, adda ka pa'y lang di tawi. Kalkalpas mila ang anangan, badong. Oh, ang mga no kayat mo matimangan. Ingka mga lay ti platong. Ado pa'y tinabati nga adubaw. Diyak kayat timbangan, tuyang. Umay ka laing sukurin. Ala, umay ka. Agawitan. Anya? Ay, naibatay may kapare. Mangan kan. Sanin? Ay, isang kang agbabayin tadat-datayumot. Umay ko laing sukunan ni tuyang. Itapay asukunam. Ang mga noadamanin milagraw nga aramidan na. Ay, badong, ibataman ti imak. Adata dito'y sintraw. Nakababain. Agtalaga man. Asinaw, tinangibaga amabalin mo timapan makiasimblay. Kunakmadkin ka, saan ka mapan? Ibatan na kunaknay. Nagadun ti tao ang makakikita kadata. Uri man. Nakababain nga raw. Dahil taaramid mo tinakababain. Ayun ay kamatan ba daw? Asino kumangay timang kursunada itikas kanya? Adda na kay pagkakanya. Adda sa bali akadwam. Tasina? Basta, adda. Di mong damagan no asinaw. Ay nabadong, ang mga numang rabrabak laang dayjay. Takayat na taadadaulon. Ay, saan? Mamati akapod no timbagana. Iso asaan ka naglibak. Ala, darasan, ituloy tan timag na. Ay, anay ko, inakiguyo. Tingam. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know there. Nasapsapa! Yung nakalalaw ka di tatuyang. Para ka di dahi ta itilalakay mo akanta, ha? Ay nabadong namin anon nga imbagakan ka. Nga awan sa bali akasin sinarak ko. Di ka man aging didiam mo di tatuyang. At na nakakita ka na kayaw. Nag-sweet kayong tupay. Ay nabadong pang-aasim, ta isardeng mo day ta panagim imon mau. Pangipanam ka dagito'y nakasako anatang. Isorsor ko dagita. Dagita ti bunga tinateng nga imula. Ay. Saan ka rumrumar tuyang? Na, ha? apaya saan? Ang mga nodamanin kasi narak mo ijay Ay, unay mo't dayta na panagpampanunot mo ba daw? Nanatuyang! Nay, Ano ni to kwarog yan? nagpukpukaw. Ay, kwarog! Anya ti bagam! Umay mo alam to'y karni ti babaw. Mabit lang! Sige, tayo nakalaan jay itad ni kwarog. Nay, kwarog. Asino tinangtad dita? Nyanggal ko kapitan. Para kano kada kayaw. Subra kano ngamin tinapartida idi kalman. Iso nga inuwaras nan. Ay, thank you, kwarog. Oh, adto'y tibunga timulak aparya. Pagbingayan nyo kin ni kapitan, ikam tumutin ani marikwanang. Ay, ang giyamanak na natuyang. Adto'y ti ilutom asidaan ta, badaw. Masapaak amang isursur itinateng, tapno at daigatang ta iti asukar. Kunakmat asaan kan ama pahantuyang. Nagtangken ti ulaw. Gananya, tinagsaritaan niyo kinikwarog itay, Apa nagbayag kayo ang nagsarasarita, Pati ni kwarog, paghimunam. Anya ngamin ayati makagapo nga gimimon ka. Kat no pangitakmag. Asino nga iti mangayak kanya. Ay, sana siya ti karkaritem, tuyang. Kaya't mun siyamat ti makaraman kanyak, Ha? Saan atila papapanam, Agtalinaid ka layangan dito'y balay. Saan ka na rumrumwar? Ay unay kan. Inakla isursor dagiti nateng. Rason mo lang day tatuyang. Ngam tipod now, adak asin sinarak mo. Ay makaumakan ba daw?
Pag-imunam lakit aminan, Na, makaambo ka man langan, manipod ita sa anak kon arumwar, ngam sikat ti makaamo iti amin, tandaan am dayta! ay busen ti danom tatuyang. Awanen ti mainom, pagluto ken pagdigaws. Ay kat makaamo ka matin ang agsakdo. Sige, siyak man lang ang ti mapanagsak daw. Nasaysaya atan ti kasta. Tadayta ti malala ti kaiimon mo. Ita, aramidom amin. Di mo nam namaan at tulungan ka. Kargaak lang jay dua timba, si kamatan jay dua. Ay saan? Jak kaya ti rumwar. Kabaalam day tang aramidon. Kargaam pa'y jay dua adram ijay bathroom. Di nagtulungan? Saan? O di saan lang, kabaylamay. Ha? Very good, Badong. Nakasakdua ka tuyang. Nasaya at mala ang kapikalataditan. Kanyat linuto masida ang taya. Awan. Ay, wala niya. Ato iti kwarta. Inkaman kiti gumatang iti dua sardinas ken dua noodles. Nalipatam ka din, Badong. Ha? Saan amabalain arumwara? Na, Tamang ano agimon ka manang. Iso asikalatan ti mapan. nabanugak ang nagsak daw. Ita, siyak manan ti mapan gumatang. Kat no di mo kayat arumwara. Di si kalatan ti mapan. Ha? Ay, pangaasim mo tinatuyang tatulungan na. Ay saan? Kabaila mo dayta. Nasaysaya at metlang ti kastoy. Tapno awan ti rason nga agim imon ka. Kumatang akman, iti dua sardinas, kan taluan noodles, mare. Mabitlaang tamangalaak, Kabadong. At yan, Ay, thank you, mare. ay wanggayam. Manungal daw na saan ko nakit-kita ni Marituyang. Maday jay balay may mare, busy. Amangan mo't nga mino pinarita marumwar. Ha? Ay, Apayasan ka makasumbat. ay kwa. Sige, mare, inakaon tanay, rabiin. Sapay awan pagsilaw ka. Napanay. Di na pa'y sinumbatan, di namdamagag. Kundi na pa'y binayadan, di nalan na sardinas. Matadahil ang dagito'y natang tuyang. Di mo ka di mapan isursur dagitaw. Saanan? Apay kumangay nga isursur ko. Katagda ka nga raw. Nabannog akong tuyang. Awan mo't araramidam dita. Agil-ilad ka laing, mate. Siyak laing ti agunggunay dito'y balay. Ha? Di mo mat kayat arumwarak saan aya. Ita, aramidom aming dagiti maaramay. Ay namasyan ka mo't atuyang. Dayta ti maalala ti kaiimon mo. Sige. Siyak nga rodan ti agisursur ka dagito'y anatang. Si kanto matan ti mapan makimiting iji barangay hall inton bigat. Ay saan? Si Kantulatan. Na. Kabaalam nga aramidon amin dagita ba daw? Na. Saan mo matakasapulan ti tulong ko kay? Na. Apay, saan mo nakabaalan? Ha? Ay, Kurang pay dayta, tapno agnakam ka! Rabiin, ngam saan ko ang nakikita ni Marituyang arimwar Jak amo Amangan mo't noan niya ti aramidan ni Pari Badong kankwana. Sapay kanayon nga agimon day di akumparem. Kasanulaan nga no adadakas nga inaramid na ka ni Marituyang. Awan mo't siguro. Ganag mo na ya. Mapan mo man kit di sarungkaran ida, ije balayda. Masapul aya. Ay, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, inteng. Sikat ti kapitan. Iso arumbeng laang amapan mo kitaan ida. Saan ka kadi amadanagan? Saan nabalitan nakitaan inton bigat? Apay nga inton bigat pa'y laang. Rabiin. Saan nabalita pasigurado ka mapanak do bigat? Panay! Ganda ka kanindita! Na. Ni Pari Badong matyag pukpukaw. Panay! Ingkailokat tiri daw.
Apay ngay may ka dito'y balay, kat na rabiin. Ada masapol mo? Pare, tulungan ako ma. Ngamin. Ay, anyat parikot mo. Netuyang pare. Anyat inaramid mo kan ni Marituyang. Dinangram samutan. Kanayon kanong ngamin ti panagimon mo. Agtal na kakadidungo tasak ti mang-interview ko ni Pari Badong. Pare, di naktultulungan ni Tuyang kaw. Di na kaya ti rumwar. Isak mutan tagi sursur ka dagiti natang may. Isak tagsak daw. Isak ti mga ramid iti amin, pare. Diyak kaya ti agawid ita, pare. Masiksikura na kamangkit kita kinituyang ang nakailad laeng. Na, ay saan anasaya ti kastangar aramidan ni Marituyang kan ka, pare? Kasanumat ngamin, Pari Badong. Kanayon kanu ngamin mati panagimon mo. Pudno, pare? Saan mo't, pare? Kat nooray ibagak amabalin na ti rumwar kat di namat latakayat. Ay maturog tayo pa'y. Mapantay unto iji balayo inton bigat. May bagag sa pamparay. Kumusta nga titurog mo dito'y mansyon may kanibanang dunga? Nasayaat mo't, pare. Banang! Dunga! Kunak man nun nagipapudot kan iti kape tayo? Adar aramida, inteng. Si Kalatan busy kami ka ni Pari Badong. Siya pala tibaon mo. Ay nainteng, ay masurunak kan Maningsan pa. Ay, joke only Banang Dunga. Si Kamot, siya kung tagipapudot iti kapin me. Ay rumbag lang Pare, mabuting ka ba't gayam kin ni Maribanang? Tian niya aga po. Kat no madlaw mo't, pare. Ay, don't talk. Mga nagbabawi akit saan ka tulungan iti parikot mo. Ay, sige. Sumarding akon, pare. Rumag lang Hindi nakalkalabanan. Ay, inteng. Anyaman na, inteng tayo bagbagam. Ay, kwa, awan! Adala pagsarsaritaan mi ka ni Pari Badong. Ituloy mo ka dito aramidin. Manaktak ka. Siya kung ti mga sikaso ka ni Pari Badong. Ay, pare, agkapita pa. Kalpasan na. Kadwain ka iji balayo. Agyamanak, pare! Nay, Badong, apay ngain kuyog mo ni Kapitan dito'y balay. Agsasarita tayo, Tuyang. Saanin ang nasaya at tangar aramidan? Kasano asaan? Saan ka di akastoy ti kayat mo, Badong? Ay, aguri ka man. Anya ngamin ayat ti makagapaw no apay adi mo kayat atulungan ni Pari Badong, maray. Di na ngamin kayat arumwara, Kapitan. Tunggal rumwara. Atapon na, ngada ka no sa bali akasinsin narak ka. Ay puno ka di pare. Ay. Saan laday ta, Kapitan? At dapay. Pagim imunan na amin dagiti kasarita. Uray da kayo kinikwaraw, pagim imunan na. Puno ka di timbagan ni Marituyang? Ay, kwa, jay. Apay asan ka makasumbat? Makita, basol mo gayam? Saan ngamin ang nasaya ti agim imon pare? Agbalbaliw kan. Tama nga no, dumtang ti aldaw, amauman ni Tuyang mukan ka. Ay! Anyat katawaan. Ay! Daytoy impos ni Marikwa ng apitsur na. Ay na, makikita ti bilbil na. Ay! Kita, Nan, kita man. Wow, bagbagay na. Ay! Kanay, kita umpay titumeng na. Nagnisay na. Ay, unayan, no sakti kastoy titsura na. Ay, saus, jakon agipos akasta. Hoy, sumarting ka man, Tuyang. Abang ano da makangagkan ka akaruba? Pati rupa na, ay na, mangrugin nga agkurat-rat. Ay, puraw amin ang tibok na. Ay! Anya ko matbibiyang mau. Nauyaw ka launay, Mike. Kahit pudno matibagbagak. Ay, nembagpay kanyak tauray bakutak. Basit lata ti bilbil kaw. Kaun, nakinis ti rupak. Sana kurat-rat. Nagadula.
Laki din uyawan. Ika man kidi gumatang iti tinapay, tapno da ikapita. Ayan tigatang kaw. Tamapan ko man kita ni Marikwanang. Alaam, di siya nga gasot ko, di tawalit ka. Sige nga raw. Naan ano day tarupa, Maray. Kasla imadumat ti kamurom. Kan kurut-rut pa yan. Naa, anya ko maitanoy madaw. Kung namulan asino ka mangagsasaaw, aging pipintas. Siya ka day, ti bagbagam nga agin pipintas. Kano napasagidan ka, kaya tasawan day tapod, no? Apay nga minapakibiyangam dagiti kamurok. Gumatang ka, no gumatang ka. Ti ilalaw-law at might. Ay, baak! 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 Ayan, apay ngay guyod mo ti bukaw. Ti kunam sana ka bumanas, ipungot ka man mat. Nananay ko ti boko. Tuyang ikatam! Ti kunam, ang pabakakin ka, ay saan? Baak! 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 Anay ka, day ti barakan ka ba? Ibatan na kwarong! Ibatan na! Ikaw, isak mo itong tikinogtaram na natuyang. Ay, anay ka! Ay, anay! Gusto sila nga mamasabat ka. Ay, anay ka, nagsakit ti bagbagik ba daw? Anya nga ro ti Ramida. Ay, inkabalsan ni Marikwanang, anay ka. Yeah. Sige matan aba daw. Isakit nakmut Ay, anay Jakot magustuhan day tar Aramida. San ka di amasyan kanyak ba daw? Apay kumaamasyanan ka, tuyang. Gonggonam Asino nga minti ng ibaga, mapan ka makiapa. Di ko na mapan ka lang gumatang iti tinapay. Jak imbagbaga nga uyawam ni kagawad kwanang. Nalay, agawam, timag na. Ay, anay ka, anay. Jaksan makapag na nagsakit tisikat ka. Gonggonam Ay, anay. Anay ka, anay. Day kapay nga agad anay kwaraw. Anya tinasakit. Anay! Day ito'y lupok ang kail. Apay, anya tinapasama. Si kaman lang ti mga istorya, Jipa. Nagsakit na talaga ti lupok. Anay. Ano tilupo ni kwaraw, di ba? Kwa kapitan, kinugtaran ni Nanatuyang. Apay nga. Kastoy nga main, kapitan. Nalabsan may Nanatuyang kan kagawad nga agpinpinungot. Anay. Idi anawaan may. Anay. Ni Chief Kwarog matan tinakugtaran. Anay. Ano? Hindi tatipod no ang kail, anay ka. Kasanuyo nga inanawa ida. Binaybayan mi idan na. Di damot agpanawa. Di bayam idan. Uray man nagpinatay da. Ay, mati kasta kay bagbagam kwaraw. Anay. Punayo lang tayo ta. Tasan ada kayo tinatangran. Marikwanang, gumatangak man itimay sa kilo nga asukar. At ito'y tibayad ko. Day ta ka dilaang, Maray. Wan. Nay. Ano day tarupam? Nasugat man. Ay, nagapa kami nga ron ka ni Marituyang itay. Apay ang nagapa kayaw. Nagaduma nga minadildilawan na. Uyawon na laamen. Ay, saan ngamin anasaya tinaramid na. Wana, gapoy ti pungtot kaw. Naibagak nga aging pipintas. Kaning guyod ko jebado na. Iso adi narupnak. Anya? Ay, naimbag man, ta saan kayo nagpinatay? Imbag ko nam, tasimmangpet ni kabadaw, kat inyawid na ni Tuyang na. Ay, unay ba't ngaminan ni Marituyang? Ay, imbak bakit nansamot ti kinauyaw na? Wen nga rod Bimalisak mata na, tanagado ti nagsakit ngayon balbalikas na. Husto mo't kit day,
Taimpakitam asaan ka amabutang kan kuana. Bareng agnakam. Inteng, among ka day, Eti? nagpinungot ka no da marituyang kan marikwanang. Ay, imbaga ni Kwarog kanyak dayta. Pati ni Kwarog, nairaman anak kong taran. Anya, ay, kasanoan na pasamak day ta? Agan anawa ni Kwarog. Agam di damat pa anawa. Ay, nimot ngamin marituyang numaminsan. Masobran na ti pananguyaw na itipada na tao. Eh, kat bagbaga aman da di ako maring. Apay, dumngag nga ta. Ni badong tupay nga asawa na kat di nadenggan. Syakpay nga ta. Urayak nga ruden ko may agreklamo ni kagawad ko nang. Amumatan inteng. Man nakaawat ni Marikwanang. Kas itinao di apa nagapadak ni Marituyang. Isumanan tinagpakumbaba. Sa dino ti papanamba daw. Papanak ijitersina ni Marikwanang. Kunakmet ken kaasaan kan amakmapan ijay. Apay kumasaan. Amom nga rin nakagurguran ak day di abaak. Mapan kapay la ijay. Dayta kat jay kunak. Sika tinakabasol. Sika apay lang mat tinangato ti pride na. Kahit anya kumaitano na nga to ti pride kaw. Laki din. Ingkagkid daw iti pamakawan kini Marikwanang. Ha! Day ti pulaws ayak aramidan. Talaga na nga to ti pride mau tuyang. No saan ka pa'y lang agnakam, makamukan iti biyag mau. Aray! Anyat gatangam, kabadong. Ay saan nag-agumatang, Maray. Umayak man nagkid daw iti dispinsa, iti naramid ni tuyang kukin ka. Maudin itapakawanag ni tuyang mau, kabadong. Intun ulitan namanan, tinaramid na kanyak. Agdimanda akaw, isabagbagaam ni tuyang. Kanayon ko matabagbagaan, Maray. Talaga natangkin ti ulo na. Di ka madanagan. Ulit-ulit abagbagaan, aging katagnakam. Wan, kasta taramidam, kabadong. Nagngatong tubat nga menti pride na. Ay! Apay ngagkatkatawa ka man, ay. Ay nakakatkatawa mo tinpos ni Maribanang apitsur dakin ni Kapitan. Wahay! Ay, tuyang kaya. Matawi, kitaam. Ay puro piklat mo tirupa ni Maribanang dito'y pitsur da. Kit ni Kapitan Mait, ay kasla na kupit alata tirupa na. Ay! Data ti paglayngam, tuyang. Ay no siyak ti kas di tirupa na. Saan kun nga i-post day ta picture, may? Ay, katbay am ida, man nakibiyang ka. Agyaman ka kiday. Ta saan akas itilangada tilangam. Agsardeng ka man. Mauwa akong kan ka, tuyang. Tibabon kan, ala. Talaga gayam, asaan ka nga agsardeng, Anday ikaw. Apay nga atin ni Babnak. Gungko na ma. Ay, anday ka, tingipeng ka. Dore man mabungal ka, tuyang. Tapno agsardeng kanyag katawa. Ka. Nasken alumabasak pa'y dito'y tersina ni Baakwanang. No apay mengamin nga awan ti sabali adalan. Na, adamot gayam dita ni Banang-Banangan. Ang mga nuuyawan da, numakita da abungalak. Ay, inayadat ti magna. Tapno saan da makadlaw. Inayad laeng tuyang. Inayad. Marituyang. Sa dino ti papanam, ganape anak ka face mask ka. Wen nga rod, adda ka di ilamlamang mo, Maray. Nakita dakpay lang. Kusilapak man kidida. Nay, Maray,
Apay ngay nagkusilap ka. Uwang nga rod, Maray. Di ka pa ag-sound. Panagkunak. Aday lamlamang mo. Apay ayaman na kibang kayaw. Lumabasak lang man. Na! Ay, makitam na jay, Maray. Kaaduan tatiag katawa. Marikwanag. Papigsahan tapay, Maray. Ay! Ang sardang kayaw! Anyaya si kaskasawa niya! Ay, nanano tangiwa mo ngay, Maray. Bungal ka mo time. Ay, una yan. Kay, anya kumay sa nubungala! Ay, ang katawa tapay, Maray, manang. Katawa! Na! Kapitan, umayak ang reklamaw. Sino ti reklamo? Davanang kankwanang. Apay, adat inaramid daking kaadi mo nagustuhan. 5 basak isay ijay alanda. Kaskasawaan dakis din, tabungal kanaw. Aya. Wan, kapitan, Ay, kaya bang suida, tagsasarita tayo dito barangay hall. sige, tay bagak to kadakwada. Ha? Nasayat no kasta, kapitan. Naskan nga song banda. May kamanganan. Anyat sang-sangitan kaya. Anyat sang-sangitan kunak. Kiras kasawadak itay. Asinaw, Dakwanang kanbanang. apaya kinatawanda ka. Siyempre, bunga na ka ron. Basol mo dahil sa'y babaw. Bravo! Maya tuyang! Na, kasanuan na bagam ti kasa. Ita, ambo ka tirik na ti mauy-uyaw ken makat katawan. Tuyang! Adtoy ti kapem, inteng. Agyaman nakdungaw. Agkapi ka lang dita. Tadapay nasken nga aramida. Ay, mabit lang. Apay, Pudno ka de. ti anya. Pudno ka de. Akinat katawan niya ni Marituyang. Ay, kunaklakit din no anya. Wen, kinatawaan mi itay. Apay mat akinatawaan niya. Kasano kat bungalmet ngaminan ni Marituyang. Ay, Tindibabsamot ni Pari Badong. ay, amuya o niya. Ti anya, ay diritsum ngamin apay aya aputed ti panangibagam. Amuyo ka di nga imay nagreklamo ni Marituyang. Kat inreklamo na kayo kani kagawad ko nang. Kat, kaano tayo nga rog nagsasarita? Ay nakasagana kami asumango ken kuana. Anyat araramidem dito'y katrabiin, maribanang. Adda na patag nga ibagakken ka, Maray. Anya dayjay. Ay, nagreklamo ka nun ni Marituyang ije barangay hall. Nagreklamaw ta kinat katawaan ta. Ay, tumpak, Maray. Saan ko akabutang dayja Marituyang? Uray siya ka. Kano iso ti manguyaw kanyak ide. Kaslasi na perfecto. Isumot ti nauyaw kan katkatawaan nak ide. Sa ita kundi reklamaw. Winga Road, awan pagbabawyak anang katkatawa ken kuana, Maray. Oray siyak. Tapna mo namot atirik na ti mauyaw kan makatawaan. Ita man pa'y anasapa ka nagrieng. Masanak ije barangay hall. Amam tuyang. Amangan no si kalaeng ti mapabainan numapan kalaeng ijay. Saan na mapasamak deta? May pasigurado. Nasaysaya at mutlaeng no awan kaapam. Adalem man tagpakumbaba. Deta ka dilang si Magam, ha? Talaga ka di adi nagdengdenggahin tuyang. Kaya't mo manayin tatibabon ka, ha? Sigay! Na, Padasom lang, badong. Tauray sika. Ipabarangay ka. Di sa kabalangan, puset. Nasapa ka ba't, Mari? Wan, kapitan.
saan na mabali na maladawa? Ni pare badong ay. Ay saan nga umay? Nay, apay ngay ngaging gaita. Awan pa'y lang da maribanang kan marikwanang. Ay, saan ka madanagan? Sumangudakan ka. Di da ka itarayan. Kwarog! Apay, Uncle? Sa dino ti ayan dante, tanay. Agur-urayan ni Marituyang! Lugyan tayo nga rodan, ta kumplito tayo mutan. Imay ni Marituyang idikalman, takat katawaan nyo kanaw. Banag, kan kagawat kwadang. Iti kayat na. Agsungbat kayo iti inarami dukan kwana. Anyat may bagayaw. Pudno a kinatawaan mi ni Marituyang, kapitan. Gaputa kayat may langay kaniti pagnakman na. Pudno dayta, inteng. Awan ti dakas apanggap me. No dikat, iparik na milaang kan kwa na, tirik na ti mauy-uyaw. Taku nami ngamen, nga amangan no dayta ti pagnakman na. Angam, kasla nagbidot kami mo't gayam, ta isupay la tinangato ti pride na. Olvag! Naskan nga agmulta kayo itinarami do kanya. Naa, apa pagmultaan na kami ngay. Saan ka di nga inuy-uyaw nakmat iday? Malagip mo day, Jay. Saan ka mo ta pinagmulta? Ha? Agamiris ka anaimbag, Marituyang. Awan mo't katidakas na no ibabambas ti pride mo. Nangig mo maray. Di ko na pa ni kwarog kanyak. Kahit nairaman pa'y anak kong taran. Nagapa kay nga ron ka ni kagawat ko nang. Agam, saan da ka aminulta? Kapitan. Amo maray. Saan anasayat nga uy-uyawam ti pada mataaw. Kitam! Gaputan na uyaw ka. Kandi mo amuti agpakumbaba. Tinibab na ka ni pare badong. Isu nga agbalbaliw ka, maray. Diyak mo tin makitkita ni Tata Badong, Uncle. Dita ko matidamagakan ka. Tawara siya ka jak makitkita ni pare badong. Pailibre akpay kumagan kwa na. Kanayon nak ngamin kat nga ilibre, itong galakita kami. Agpada to? Kanayon kami nga ginom, no kasta nga kita kami. Ha? Ay amo man no apay adita makitkita ni pare badong dito kabildatan. Unang kail. Damagam to ka ni Marituyang. Una, tawanan di mangilibre kanyak. No awanin ni Tata Badong di tao. Kagawat ko nang. Anyat gatangam, G-Pout. Sa anak agumatang, awan igatang ko. Umay ko kumala ang damagan, no imay dito itirsenam ni Tata Badong. Saan pa'y mait? Naudila ang idin libre na kay ti merienda. Ururayak nga umay, tauray da kapitan kan kwarog kat padpadaanan da ang ni Kabadong. Nagadugayam ti iliblibre ni Tata Badong. Ay na, amin at taga-kabildatan. Basta masabat na ilibre na ida. Nasingpat ni Tata Badong. Unangam, di marumar di tabalaydan. Ay, mapanak sa di tabalayda. Mala, mapangka. Tadamagam mangagpaisaw. Tauray siya ka mas daawak. Nanatuyang. Apay, G-Pout. Damagak laang kuma. No apay asaan arumrumwar ni Tata Badong. Ay na, masakit ni Tatam Abadong. Anya? Iso ako nakenkwa na asaan pa'y la arumrumwar. Anya nga iti sakit na? Saan ang makapangan? Day talaang. Adamat basit gurigor na. Ay, amangan mo't no adda virus nan. Diyak nga rudamaw. Ay, narigat pa'y laang ti umasidagkan kwa na. Tamangan no makaakar jay sakit na. Uray siya, kat nabayagan ajak nakit-kita ni pare Badong. Ada mangibagbagang ada kano virus na. Ay kat ingkamot bisitaan No nga maakaranak. Kumusta am laang, mat? Na. Ay sikapay akong pari nati sa namang bisita kan kwa na. Naata ibaon nakgayam. Idi napigsapay nga awan sakit na. Kanayon nga agpay libre ka kan kwa na.
Ita tamasakit. Pulos, adi mo mapantanawan. Ay, kwa, aguri ka. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, di mo ibaon di ka anakam. Na, Si ka amis mo timapan. unan! Agibaon kapay iti sa balay. Saan anabara ni Badong Maray? Ngam kuna na amasakit. Apay ngay. Kuna na asaan la agurigor ti pakakitaan nga agsakit ti may sa taaw. Kahit makapangan ka di mo laang, Kuna takar ni ti manok ti sidana. Napigpigsa pa yun amangan ngam siya. di na saya atap na pumigsan katagimbagan. Ala, yag mo nga rudan tay gatgatangak alaya. Sibuyas ken asin, maray tay nakon. Nala, mabitlaan. Ngam, ay, kwa maray. Awan ngaming kwartak kag. Wen, maawata ka unti kayat mo nga ibaga. Sige, ilistaklat tanday ta ko na magatangam. Maawatak matkit de ta masakit ni Badong Mau. Ay na, agyaman ak maray. Ay kan nayo ng mangarod iti kape kan asukar. Ha? Sa na balay? Bayadak tumulaang. Binisitam kaya man ni Kabadong, Kapitan. Ay, un ata na bayag ajak nakit kita. Ay, maikawa akmet nga rod. Tapasaray awan paglakwak. Isu ngamin tinalaing amang ilibri ka. Ay, libre na kiti arak idi kay. Oray madag iti daduma. Ilibri na iti merienda. Kanuray siya, ilibri nakmet no daduma. Ay, adan sa kanu virus ni Pari Badong. Ha? Virus? Ay, may bagan tumutlaang. Virus laang mit. Ay, husto nga rod mo saan pa larom rumwari di balayda. Tap nagimbag. Ay, awanin ati mangilibre kanyak. Kat no nagado ti mang damdamag kang kuana, Kapitan. Unirun. Pudno aya, nga adda virus ni Pari Badong, maray. Kastamot ti mang mangag kung ay bagbaga dagiti taaw. Ay katdamagan taakan ni Marituyang. Ay, uwan amaray. Apag iso ti sumungad. Uwin nga agpaisaw. Nay, ay, nagbasit ti gumatang ni ti Tersenak nawan ni Kabadong amang ilibre. Ay, Marituyang. Nay, apay maray. Ay, damagan mi man kan ka. Nupod no nga adda virus ni Badong Mau. Ah, virus? Awan mat amok a virus na maray. Agsaksakit ka de? Wen, agsakit ka no ti ulo na. Kan, Day talaang mati ag-agalan na. sada ibaga nga da virus na. Ay na, agsakit lang ti ulo na. Virus adagusan. Manungaminan nga aldawa saan mi nakita. Ay, win nga rod. Minalamot idi nga kita da ka ni Inteng. Kanayon idi nga umay gumatang dito Tersenak. Kinapudno na. Makalako ak gapo kang kuana. Kastaya, maray. Wen, Marituyang. Kat no ilibre na kanu amin at tao dito barangay. Anya? Ni, apay di mo amuday tamaray. Takas lanas daaw ka nakangag. Jak amo day ta, maray. Mas daw at talaga ni Marituyang taagasumot nga inaldaw nga gilibre. Galagbayad ni Kabadong sagsasangaribo ti kwartana. Anya? Ni, Di mo amuday ta, Marituyang? Jak amaw asag sa sangaribo gayam ti baybayad na. di mo kunaan na di mo amo nga dot kwarta ni Kabadong. Saan, maray? Ne, Na, nangalaan na ngay ngaron itikas jay kaadot kwartana. Ay sigay, mga maray. Agawid akpay tayo nakagimbis tiga. Apay nga ta, nga dagkarkarasakas ijay kusina. At kansamat ta nakastrag nga tatakaw dito'y balay. Tuyang! Sika ka di ta? Wen, siya. Anya tararamidom di taya? Adda birbirukat. Anya ti birbiro kan?
Badong, agpudno ka man kanyak. Anya ko mga iti, pudnokan ka. Mapokpukaw jay kwarta nga idultulin ko ijay cabinet, ijay kusina. Anya? Ado day jay a kwarta. Sagsasangaribaw. Awan inalak. Ijay kusina nga indulin ka. Takanayon ko ang mabantayan. Jak amo dayta ibagbagam. Ita, mapukpukawan. Anya di mo amaw. Imbaga dagiti ko kumaray. Akanayon ka kanunga agilibre di tarwar sakbay anagsakit ka. Anya? Tunggal agbayad ka kanaw. Sagsasangaribaw tibay bayad mo. Mamati kami. Ni Marikwanang amis mo tinagkuna. Jaket patyanan ket kagawad dayjay. Ha? Ay, Diyos ka. Ito yang. Madiman ang tirik na ka. Inamadi Na, malaminak man ay. Sikan tumot nga man. Ungit ka nga ungit. anyang nga tiyagas ko kan ka. Sumardan ka na sumanaaw. Day tatiagas ka. Nagsaw ka pa ilang. Kumaraw to sakit ka. Anya? Anya nga tangay ti sakit ni ka Badong Maray. Apay aya, Maray. Noong tanmat ka no ni Marituyang kaagan anay. Anya? Iso asaanan nga ungungtan ni Marituyang, tapno saanan nga ganay. Kat no kastamot idiniinteng. Aya, kaya't mo asawan, agpada da iti sintomas. Wan, Maray. Awang nga rod ti virus ni ka ba daw? Awan, Maray. Mamati ka kanyak. Anya nga rod nga di sakit na. Ammo kon dayta asakit. Makaakar? Dili ka daw? Makapatay? Sakit dagiti awan makukwarta na, Maray. Anya? Dagiti sintomas ti awan kwartana. Kasta nga men ni Entay. Papa na, Maritoyang. Ay namaray. Agbirbiro kak man iti bulbulong nga iyagas ko kinibadong ka. Di mo lamay imbaganan. Adaman damagakan ka. Anya day tamaray. Song batam dagiti saludsudakan ka, ha? Wan maray. Agsaksakit ka diti ulo ni badong mo. Wan maray. Agkakapsot. Wan. Maululaw. Nang runa anoong tak. Maulaw ka naw. Nalaka nga agungat? Ay, permay maray. Amom dagita asintomas. Ay, ijak nga rodam mo maray. Sintomas dagiti awan kwarta na dagita. Ha? Kasta ngamin ni Inteng no awan kwarta na. No maminsan pa'y akat saan nga agtagtagaray. Ay na, kasta ni badong ka maray. Saan pa'y nga umisam. Wan, kasta ni badong ka. Padasam nga ikan iti kwarta na. Kitaam no di agimbag adagos. Ha? Day tati agas na, maray? Wan, Maray. Tong palim ti ibagbagak. Agimbag adagos ni badong mo. Na, naimbagan kan ba daw? Ay katwin ato yang. Napigsa ka. Ay, nagbiitan. Nakaida ka laang itay napanak na kitsinda. Itatasimang putak na imbagan kan? Apay, di mo kayat ang nagimbaga kaon. Ay, kayat ko ah. Na, Naragsa ka kaon. Ta naimbaga na kaon. Iso arumwarak man may. Italaing manan. Paray! Kasla daw uray ma. Or-orayan ka, pare. Tapay. Aginumta. Ay, ada kwartam. Hap. Na. Dito yaw. Kitaan, pare. Naga daw. Ay, nagalaam iti dayta kwartam pare. Saanin anasken amaamuampay, pare? Ay, isublim dayta. Amok akwarta ni tuyang mo. Saan nga gungit? Amok akwarta ni Marituyang dayta. Apay, di mo kayat nga ilibre ka, pare. Ay, jak kayat no di mo kwarta. Ha? Ay, makabasbasol ta dita.
Nagpailibre ako mamot kinitata ba daw nga kay? Ay, sa akin. Di mo aramidan data. Ta saan na kwarta, di pang libre na kuma. Anya? Wen, pati dagiti in libre na idi, saan na kwarta? Ay, Kwarta ni Tuyang. ay madingaruda. Iso abinaga kadakas dyan aramidan na. Kunada nga sakit ni tata ba daw? Isumod yung magmagnay dyan nakabakla iti aradaw. Naimbagan siguro na. Bayap na mapanagmula itinatang tapno ada kwarta na. Inalam jay kwartak nga indulin ko jay kabinet niya. Ha? Ay, kwa, nga roden isoble. Kuna kunket at talaga si katiagal ala iti kwartak. Isoble ka, tadya kaya't nga gungit ka. Oh, aday tao. Agurnong kamatay iti kwartam. Di mo alaan yor urnungal. Agsakitak sama din Oho, agtal na ka man. Di ka man agin sasakit si ka ba daw? Tapno ibagakan ka, anya. Tinisting ka laang. Iso anang ibati ak iti kwarta, ijay kabinay. Anya? Di mo alaan dagiti urnungag. Nawatam! Wait! Uhen Tuyang! Sana na talaga! Sana'y promise!